Feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. I čao ljudi, dobrodošli u moju 12. epizodu Minecrafta Prezivljavanje. I evo ljudi, i opet sam htio da snimim ovu epizodu. I ljudi, da vam kažem, ja sam krenuo u Nether. Ja tamo ušao, ostavio kremen ovdje. I ja tamo otišao i ovo bi bilo nestalo. Ja se ljudi nisam nikako mogao da se vratim i morao sam da skočim u lavu. A sad nije ni bitno. I ljudi, danas ćemo da gradimo kao ovo ovako za ovu farmu našu. Pa smo mogli da krenemo fino. I ovdje sam ovako stupove, mislio sam od ovoga. Ićemo 4 gore. Zato što ne bi više išao. Ne trebam. Odavno sam odmah u red isto. Ovako. I ovdje ide ovdje. Ja to ljudi ovako red ostavljam pa da mogu krajem šetak. Znate već na šta mislim. Ajmo sad još i ovdje. 4, evo ovako. Je to isto? Pa nije, evo znači. Gdje će to biti isto? Gdje će biti to? Mora odmah posam. Ovdje. A ovdje ovako. Eto ga. To je to. I ovdje sam mislio one stepence da stavim. Od ovoga, ali mi treba crafting table. Stavit ću ga ovako. I od koji sad da napravim ljudi stepence. Ajmo ovako da probamo od ovih. Ovako 8 komada. Hoću negdje osjet da može stati, evo 2 vrata. Čekajte, sam malo. 24, ajmo još 4. Evo ga. Sad, sam bio stavio ovako. Aj, nekako mi se sviđa. Ova boja plus ovu, ali ako stavim ovako idem okolo 7 sati, pa možda išao ovako ili ovu ili nema pojma nijakoju. A šta ako stavim ovako? Sviđa mi se. Dobro, možemo onda da ovako. Ovo razdijelimo se. Stepence 20 komada. To nam neće nikako biti dosta. Ovako i imamo 48, ali ja moram brzo da prespavam zato što ne želim više da se tučem sa jednom vječnicom. Zato što ona smara mnogo ljudi. Evo ga je. Dan je svanuo, a mi idemo da nastavimo graditi. I ljudi, i nismo imali dovoljno stepenica, pa zato moramo, evo, ovih 9 komada, ali smo imali. Evo ovako, 8 komada, opet nam neće biti dosta. Pa, fali nam vi, svaki put. I izvinite ljudi, mene kašlju. Boli me grlo. Tako. Ali će ljudi nama ovdje trebati mnogo drveta.
sviđa. Ne znam kako je vama, ali se meni ne sviđa nikako. I što da ja bi ljudi ovako stavio. Imam 32, ali to meni se čini da neće biti dovoljno. A šta ako stavim ovako? I što onda, hajmo sad javiti ovu stranu. Ovako. Ja sam ljudi, nemam mnogo drveća ovdje okolo mene. To je gadno, ali ajmo sad odmah stepence da stavimo. Možemo sad sve da pretvorimo. Zato što smo rekli da ćemo ovu boju staviti. Evo ovako 5, to je 20, neće nam biti dosta. Ajmo ovako na 10, 42. To će nam biti dosta i za ovu i za ovu tam stran. Sad moramo opet ovako. Evo ga ljudi, to bi trebalo da izgleda ovako, jedna strana. A meni se baš se sviđa. A pa za ovu stranu nećemo imati dovoljno. Za ovo ovdje. Ali bi mogli sad da stavimo i ovdje ove stepenice. Ovako. Ajmo ovdje još dvije. Pa mogli, čekajte. Nemoj krampom i černade, ćeš sati. To treba biti tako, ali ja sad nemam ovoga tamnog drveta, pa idem da skupim. I evo nas, ljudi, skupili smo stek i 7 komada i ovi smo skupili samo 11. To će nam ljudi biti malo za ove stepenice. Ali nemam pojma, sad ćemo vidjeti koliko ćemo da i dobijemo. Znači imamo 48, bit će možda stek, ali teško. Znao sam da neće biti. Sad sam ja mogu ljudi umjesto da vi ne tu jardane, nego ovdje ovako. Tako može. Nemoj tako kontra ići svaki put. Idi kako ti ja kažem. Aj sad. Okreće sve, eto gdje i ti. Jo ljudi, što ja mrzim kao kada pada noć ova. To mi je najgore, nešto što moram ići spavati. Aj sad, na moj ovaj lijepi krevet prespavaj. Aj dan, evo ga, stvarno dan, a mi idemo opet da nastavim da radimo. Ne znam, u ovoj epizodi nećemo to ćemo u sljedećoj epizodi ili tako nešto. Evo ovo ćemo stepenice kasnije stavljati. Zato ljudi što mi se ne da sad nikako. Zato što je to dosadno, eto ljudi. Sada ni ovoga drveta neće biti dosta. Ajmo ovako. Ajmo ovo staviti. Pa ćete ja kasnije. To bilo to od ove, ne? Nije bilo to. Mogli smo onda
Jo, ljudi, živite. Mene, krašen. To, tako. Ko nam je nešto svrbi? Pa onda moram vod pit stalno. Evo, ovako, ove stepenice, lijepe. Tako. Pa smo mogli i s sane strane staviti. Čekaj, gdje je? Stave. Ajmo se popiti. Sad. Ovako. Ovo će jako biti dosadno sad. Ove stavljati stepence zato što mi se što je teško ovako svaki put ići. Evo ga, mi smo u kraju. Koji stepen. Eto ga. To je to bilo, ljudi, za ovu epizodu. Jo, ljudi, vidite, ovdje imam krave i tu će ići ovako štala. Ovdje za ovu pšenicu. Ovdje imam ovo. Pa ako se svidi, ljudi, ovo što ja sve gradim, bacite like, sub, komentar, share, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.